Minule som potrebovala číslo do zdravotnej pod. Ty, Marienka, teraz ti dá čo poviem. Dievča moje, počúvaš ma? Keď ho nepotrebuješ, dal by som ho Miške, keď tu bude Miška. Počúvaš ma? Ja to zvednu, ukáž. Prosím. Ahoj, Mati. Čo robíš, kameruješ? Marienka moja, Janičko. Nikto nejde. ty ma počúvaš? Áno. Keď príde Miška, by som dal Miške ten telefón. Ja ti dám hneď. Ale hneď. A nabíjačku máš na ňu? Ale čo? Hej, asi. Nie, nikto nerobí od nás. Ani od nás nikto nerobí, ani Gina. Hej, asi. Piču ma, nemá, bo nemohla nájsť ho. Ja nabíjačku. Ja ju mám niekde doma. Tak ako My máme. Mám to v K800, takže netreba. To je pán vedoucí. Telefon, aby som dal Miške. Je to slyšet, ty? Hovor jako mluví? Tak pán vedoucí. Vedoucí naleje. Vedoucí zájezdu. Vedoucí Já už naleje. ne, ale už ne. Ale dobre. Široké? Dobre, ty Široký. vodík. Tak. Široké. A V800, a toto je K800i. A ešte ti poviem. Zleze to, či to nejmuje, to je jeho. Mňa nie. On říká, že jo. Nesťažujem sa, ale Proč ne? ja som s tým nie som ani telefónom bol taký fotogenická, ani spokojný. Jednoducho. video, Však som neviem už jaká. Videogenická. Však Nejsme ty si mi nikdo. vlastne začínal aj. Nie? Ty si mi... Tak ne, no. Te musím vymazať Kurva, z sebe... telefónu. Alebo to V800 koším. To je do hajzu, vi? Ja ti dám. Ale to je ako... To Ale je hajzu. 800 som si kúpil. Je to parchan. Ja som kúpil v Redingu. Nekúpil, to bol na kontrakt. To dáme